uJesu Hosi Yesu ubize mina. i vitane mina. Hallelujah. And then ulisedi And then lisedi ubizelwe ukuzolandela mina. i vitaneliwe ku ri a ta landzela mina. Akalandeli uJesu. A nga landzeli Hosi Yesu. Yena noJesu. Yena na Hosi Yesu a va tivani. Hallelujah. Amen. Mina noNkulunkulu Baba asazana. Mina na Xikwembu tatana a hi tivani. Mina ngiripota kuJesu. Mina ni ripota ka Hosi Yesu. uJesu uripota kuBaba. Hosi Yesu i ripota ka Baba. Kukhona lokho uJesu angakwazi. Kuna leswi Hosi Yesu a nga swi tiveki. Kwaziwa uBaba. Swi tiviwaka hi Baba. For example, uJesu uthe ilanga lokubuya angazi. Hosi Yesu i ku a siku ra ku vuya a ni ri tivi. Liyaziwa uBaba. Ri tiviwa hi Even tatana. the angels Na tintsumi does not know. a ti ri tivi. So kunezinto ezaziwa uBaba So kuna umntana swilo leswi angazazi. tiviwaka hi Papa n'wana a nga swi tiveki. Leswaku Yesu uyavuya rini a hi swi tivi. Ukuthi uJesu uyovuya nini asazi. Ene a swi hi ku khongela ngopfu Futhi kunjani. akuyi ngokuthi uthandaza kakhulu or kanjani. Kuni leswi swi ngo tiviwa hi tatana. Kodwa kuna lokhu okwaziwa uBaba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So now a call to follow. So manje ukubizelwa ubizo kumele ulandele. Mina I was called by Jesus. Mina nivitaniwe hi Hosi Yesu. uJesu uma kabiza uMethi Hosi Yesu loko a vitana Matewu uthe follow me. iri nilandzele. Akuzanga kube nama details amaningi. Akuzange kuba na swin'wanyana. When God calls you, Loko Xikwembu xi ku He does vitana not give you the details. a nga ku nyiketi swin'wanyana. Ukuthi wena uzoba Ku ri wena i ta va uzophilisa profeta, abantu. i ta hanyisa vanhu hayi. Uyambiza uthi ngilandele. Ikutana Uma unilandzele. sekufika Loko isikhathi sekufika nkarhi. ila uzazi khona Yila ukuthi kahle ngata tiva kahle kona ku mina ri bengibize kahle. bentombi. Mina a ni vitaneliwa yini. Hallelujah. Amen. Now, when God calls someone, Loko Xikwembu xi vitana munhu wo karhi, uyamhlonipha i wa n'wi hlonipha, ngogqobo. i wa n'wi xixima hi ntlhontlho. Exodus chapter 7 verse 1. Exodus 7 verse 1. 2 Samuel chapter 21 Samuel verse wa 16. vumbirhi 21 verse 16. Ngicela siyifunde. Ni kombela ku ri ya yi hlaya. Now, when God calls someone, Loko Xikwembu xi ya vitana Samuel, no Satan unjani? na Sathani i ta Uyangena i efamily wa nghena ndzeni ka family ya kamashaba. ya ka maxava. Abiza oyi-1 Ivi a vita wun'we. ukuthi abe usangoma. A ku a va sangoma. Akusiwo wonke azoba usangoma. A hi munhu hinkwawo a nga ta va n'anga. Hallelujah. Kuzoba lo uSathane azoba amkhethile Ku ta va loyi Sathani a nga ta va n'wi hlawulile ukuthi amsebenzise ku ri a n'wi tirhisa, ukukhohlisa abantu. ku ri a ya hembela vanhu. So noNkulunkulu unjani? So na Xikwembu xi tani. Uyafika ukhetha umuntu Wa oyi-1. fika a hlawula munhu un'we. Ibe seke ifamily yazi proud Ivi ngayo. family i va proud yi tibumabumeta hi One day sweswo. uJesu uyafundisa Siku la manje. rin'wanyana Hosi Yesu i wa dyondzisa ku fana na sweswo. Manje uMary ufuna ukuprova i-point. Mary i lava ku prova point kumbe i Leswaku lava la ku marungu voniwa ya mina la. ukuthi lo u vuya esiswini So sami. akufamba mani vitanela Ukuthi yena. iyani niyombizela yena. Umhako wawe Ni wakuvila. fike nithi umama wakho Jesu uyambiza. Jesu wathi hayi. Amani wami. Umama wami Alwangele handle. akusulonga Mara phakathi. ilwanga landzeni. Kodwa ulo ophakathi. Hallelujah. Hikuva Mary ita hi unyama Ngoba uMary uza ngokwenyama. ukuthi umntanami. Ku ri loyi i n'wana wa mina. Ngakho bakhona abanye basashalo That's why kuna van'wanyani va ha endla swoleswi. bakhonza uMary Va gandzela Mary. lo ozale uJesu Loyi a ngenyama. nga bebula ehosi Instead Yesu yokuthi hi bayokhonza nyama. lo Instead ya ku va ya ozalwe gandzela loyi ngomoya a nga n'wi tswala ngoNkulunkulu. hi moya hi Xikwembu. Hallelujah. Va baptised. Eh. Bakhongela wasati Mary. Eh. Va Mary ta teka mkhongelo ya hina a yisa ka Yesu. Bathi Mary uzothatha imithandazo yethu a yise ku Jesu. Kanti thina siya kuJesu straight. Kasi hina hi ya ka Hosi Yesu Ngoba straight. iBhayibheli lithi Hi ku Bibele yi ri yena uJesu Yena uthi Yesu. I am the door. i ri ni nyangwa.
to enter into my father. loko u kota ku nghena u ya ka papa wa Asizange mina sitshelwa uMary. hina a hi byeriwanga hi Mary. Yes, Mary is very important. Maria yena i wa Joseph is nkoka very na important. Josefa i wa nkoka Mara thina siya kambe kuJesu. hina hi ya ka Yesu Asingeni a hi kuNkulunkulu ngheni ka Xikwembu ngoMary. hi Maria Mara singena ngoJesu. kambe hi nghena hi hosi Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So now, ngicela sifundeni Exodus. Ngikombela hi ya hlaya ka Exodus Chapter 7 from verse 1. Yes. Exodus 7:1. And the Lord said to Moses, Moses was called and Moses i vitaniwile ubiza uMoses. Xikwembu lani xi vitana Moses. Yes. I have made you like God to Pharaoh. Ngikwenze ube njengobani? Ni ku endla ku ri i fana na mani NoNkulunkulu. na Xikwembu uFaro. eka Faro. Pharaoh is a god of Egypt. Faro i xikwembu xa He's le a god Egypt. of this world. Hi xikwembu xa misava. So now, uAaron So Aaron akenzwanga ukuthi afane noNkulunkulu. a nga endliwangi ku ri So a fana na uNkulunkulu Xikwembu. uthathe ubuNkulunkulu Mara bakhe Xikwembu xi teke vukwembu bya wamfaka swona kumholi. ivi a swi chela eka murhangeri. So that when the church Ku ri follow loko Moses, kereke yi landzela Moses bazobona balandela uMoses. va ta vona va landzela Mara Moses. kahle kahle Mara balandela kahlekahle uNkulunkulu. va landzela Xikwembu. Ngoba abantu bafuna ukulandela into Hi ku vanhu abayibonayo. va lava ku landzela leswi va swi vonaka. Hallelujah. Amen. Niyabona lana ni bancane ngoba Mavona angifaki lani mi vatsongo hi ku a ni mi cheleteli nchumu. uma ngathenga nje iflower Loko no xava flower ngimfaka amaflower ivi lonke mi la fafazela hinkwani ka n'wina la mi basa. ibese ke ngoba uSathane uyathanda uku-empowera into ephume So endleleni hi ku Satan wa swi rhandza ku empowera swilo leswi humeleleke. noshelwa nonke nithola imisebenzi Ivi hinkwani ka n'wina va va mi gangisa mi kuma mintirho. Ivi mi vuya mi ku ya a flower ya Ibandla likagcwala. a kereke ya ibandla tala. ligcwale ngoba So ayikho into kereke esiphethe a yi tali hi ngezandla. mhaka ku a ku na leswi nga swi khoma hi voko. Hallelujah. So uma umuntu abizwe uNkulunkulu, So loko munhu a vitaniwe hi Xikwembu he stands as God. i yima tanihi Xikwembu. Uyamhlonipha, uyamdelela. Wena wa n'wi hlonipha kumbe wa n'wi delela sweswo But swi yena lava wena. uNkulunkulu makambuka, Mara loko Xikwembu xi n'wi langutisa ubona yena i uNkulunkulu. vona yena. Se wonke umuntu azomhlonipha. So munhu un'wana na un'wana a nga ta n'wi hlonipha. Already se umhloniphile yena uNkulunkulu. Already i hloniphe Xikwembu. Amen. Hallelujah. Ibese ke uJesu nawe uyayisho. Ivi hosi Yesu na yena i wa vula. Abazonyamukela, Lava nga ta mi amukela bamkele mina. va amukele mina. Abamkele mina, Lava a nga amukela bamkele mina va uNkulunkulu. amukele Uhamba Xikwembu. ngamastepe. Swi famba hi step. Hallelujah. Amen. Number one, a leader stand as God. Emurhangeri i yima tanihi Xikwembu. Amen. Number two, Number 2, 2 Samuel Samuel wa vumbirhi 21 verse 16. 21 verse 16. A leader Murhangeri stand as a light. i yima tanihi rivoningo. Singayifunda. It's just asinaso isiZulu nesitsonga ngethi bazalwa. Come. Hawu. 2 Samuel 21 verse 16. Yes. Uyishiphi Benobi omunye wamaRefa osisindo somkhonto wakhe sasingamashekeli ethusi angama-30. Okay, ngicela uyekela le funda kule. Funda ku Exodus. Yes. Isihloko sithi isimangaliso senduku kaMose. uSimakade wathi kuMose, uyabona-ke ngikwenze kanje ngoNkulunkulu kuFaro. Lo mfowenu u-Aroni uyakuba ngumprofethi wakho. Uyoba bani? Indaba yini? Umprofeti wakho. Muprofeta wa wena. That is why That is why when I call you a prophet, loko ni ku vita prophet kungenzeka abanye bathi hayi aka asikazi sambona wa swi prophet. nga endleka van'wani va ka hi se tshama hi n'wi vona profeta. A prophet is a spokesperson of someone. Profeto
ilwe abulabulelaka un'wanyana. Hallelujah. Now uMoses uba uNkulunkulu. Manje Moses iba Xikwembu. uAaroni uba umprofeta. Aaron iba mprofeta. uAaron umprofeta ne akakhuluma izinto zakhe. Aaron prophet angabulabula isilo swa yena. Ukhuluma lento ayizwile. Ibulabula leswi angaswitwa. So now uAaron umprofeta. So Aaron improfeta. Ukhuluma lokho azwe uMoses. Ibulabula leswi angaswitwa ka Moses. ngoNkulunkulu wakhe. Yixikwembu xa yena. Ibese ke yena uyakhuluma. Ibi yena avulabula. Hallelujah. 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 Amen. So umprofeta ubani lana? So profeta imani lana. Ubani? Aaron. Aaron ne? If you are a follower, Loko iri mulandzeli. you are a prophet Umprofeta. of your master. Wa master ya wena. She has a right. Una right. Yokusho ukuthi ngumprofeti. Kuri ni umprofeta. Now you have a right. Nona ina Ukusho right. ukuthi ngumprofeti. Kubulabula kuri umprofeta. Uyakuyenza lokho Loko kuwasi endla leswi mina ni swi vulaku. Hallelujah. Hallelujah. Ibese ke la bekafunda khona Ibi la ahlaya kona. uDavid usempini. Davida ile nyimpini. So uma kasempini Loko ari nyimpini. uyakhathala uDavid. Iwakarhala David. Waphuma one of his enemies. Ibi kuhuma Yabona enemy yakhe. opportunity yokumbulala. Ibi ibona ankari wako angamdlaya yiwona. Ngoba njengoba umuholi kanjani Wabona loko ika iri emrangeni. uyakhathala. Wakarhala. Moses Moses, Exodus 17 Exodus 17. yibhibheli ibiyakarhala. Bible says he got tired Lokatlakusa amavoko ya yena. when he lifted up his hands. And lokuma hansi mavoko When the hands went athi down, kahluriwa. his people were being defeated. Sekuta Huri na Aaron Eh, vatlakusa amavoko ya yena. base baphakamisa izandla zakhe. Himhaka kwenza njani? Ngenxa yokuthi wenze njani? Uyakhathala. So amuholi wakarhala. So mrangeli uyakhathala. Leswi swi karhalisa Kuningi amuholi. okukhathaza umuntu oyilida. And lokuma swi twisisi. And mawungazi Loko unga-understand. kuma busy corner. Mawungamthola ebusy khona. Akhometi imbili. Abambe ayi-2 Wangoswi abangani. twisisi ukuthi ngawufaka kuhleka. Wena angeke uzu-understand ungahleka. Ayithi swa ku why Noah akhome manharu kumbe Asazi ntlhanu. ukuthi why unobe kabembe eziyi-3 noma eziyi-5. Akuri stress Bekustress xavana. sabantu. Azate ka tinyoka ti veka ka ngalava hi mhaka ku vanhu va yala ku nghena. Waze wathatha iy'nyoka wazifaka engcolwaneni. Hallelujah. Amen. Ana stress xavana. Bekanestress abantu ukuthi abafuni Sabona lavan'wana swa va khipa stress masavana. wabona ukuthi abanye bakhipha istress namasavana. Na yena va za nghena kona. Yena waze wayongena. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ati nyimpi leti hlulaka ababa wa wena Izimpi ezihlulwe ubaba wakho nawe ti ta ku hlula. nawe zizokuhlula. Wabona loko wa ri primary. Yabona uma You usese-primary have a lot. You have a doctor. kuningi kungaba Police. Maloko ku high udokotela. school. Mara uma ufika high school Swa swi pfumbeka. kuya kuhafuka. Loko u ku grade 10. Uma uthi grade 10 Se va ga papa. But, Na loko teka history tshiketa uma mina. uthatha i-history yekimetse. Nkarhi wun'wanyana u lava ku ve lawyer. Ngesinye isikhathi bafuna ukuba iloya. A swo swi se wa swi tiva swa ku loko fika university va ga teka subject lowu nga ta majora hi yona ti ya ti hunguteka. Uyazi uma ufika evarsity uma kuthiwa thatha imodule Loko wa ha ri ntsongo wa hleketa swa ku everything it is possible. ucabanga uma usesemncane But the more you grow- kodwa uma ukhula Va gogo lava va hlekaka lava abagogo obahlekayo na wona vuya kona. na uyakhona. Hallelujah. Na wona u ta ke u ve slow. Now uzaba slow. Hallelujah. A nkarhi wako se wa tisola swa nkarhi lani ri ntsongo a ni nga cini a ku cina swona. Uthi ngalesa sikhathi bakita bona. Miehleketo ya wena ta ve slow. Umcabango wakho uzaba slow. Wa vona ku ri n'wana wa wena a na 5 years loko a pfula foni ya wena i teka ta ku nyika ku mama bana a pin. Uyabona ukuthi umntanakho ona Itsaliwa na technology. uza athi mama faka iphini Na wena ka fika la technology nga ta ku ba. Na uzofika la i-technology izokushaya khona.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akuhlula ka murhangeli wa wena, kuhlula ka wena. Ukunqoba komholi wakho, ukunqoba kwakho. Hallelujah. David, iteke marriage yayi-5. David uthathe amatshe awu-5. Ani leswo. Amen. Itirhise mangaki? Usebenzisa ayingaki? 1. Where are the 4? You don't know. A 4. The other 4. Yile ka 2 Samuel. Iku 2 Samuel. Chapter 21. Chapter 21. From verse 15. Verse 15. Hallelujah. Amen. Ila akale kudlala David ila. Yilabe bafuna ukubulala So David iteke 5 ya marriage. David uthathe Athi lisayijeli imwe. wasebenzisa itshe elilodwa. And iteke marriage lawa hi revelation. Yena uthathe lawa mathe nge-revelation. Imaka yakho amuholi. Ngenxa yokuthi Ibona swilo swa le kule. ubona izinto ezinkulu Na tshame hansi. noma ahlezi phansi. Leswi we hambile ku nyimile. Lezi noma wena Kumbe ku bowumile le henhla ka noma yindlu. uphezi kwethu A wu nge koti ku swi vona. ungekwazi ukuthi uzibone. But umuholi Kodwa wa swi emrangeni vona tshame hansi. uyakwazi ukubona ehlezi phansi. Hallelujah. Amen. Masifundeni from verse 15. Lebe uyifunda ne. Ukulwa kwamaFilisti noIsrael. Hallelujah. Kwabuya kwabakhona ukulwa phakathi kwamaFilisti. Kwayenza njani? Kwabuya kwabakhona. It means Ibi kuke kuyenzakala yini? kwabakhona. Ibhayibheli Lana sithi uDavid siyabheka uye wabulala uGoliath. La David ibe adlaya And then aGoliath. as a leader, Tani umrangeni. thathela manje. Iteke marriage. Unawo la. Inawone But kayena. that stones, Kambe marriage he yena. does not give only the people, but he gives to the leaders, Kambe to his inika followers. abarangeli na laba ngulandzelako. Kuna vanhu van'wana, Khona abanye abantu as a leader, njengomholi amarejeni lana wona amatshe enginawo abange bakumi. angeke base bawathole. Funda. Hlaya. Davide nezinceku zakhe behla. Ehe. Balwa namaFilisti. Yes. uDavide waphelelwa ngamandla. Oy. Uyishibhi-Bhenobi omunye wamaRefa osisindo somkhonto wakhe sasingamashekeli ethusi angama-30. Is another giant. Ngelinye ngomunye uJayid noma esinye isidlakela. Futhi ebhinqe inkemba entsha. Yes. Wathi uzambulala uDavide. Noma yenze ba yintsha ne. Abiyiswa. Satan. Ayithiwa Asintsha. yiSathane. It's the same kemba. Ayiyona leyintsha. uGoliath. Kambe iyona le ayikhomo iGoliath. uSathane uzothatha inkinga Satan lewuyinqobe ithatha last year. problem le Ayenze ayifula le last year. yinhle. Ayi-enka Ungathi yisasena. different. Onke Kanti akabi sasa yiyo le yona. uyinqobile. Kasikali iyona le ungayifula khali. Verse 17. Yes. Kepha u-Abhishayi indodana kaZeruya wamsiza. Eh. Wamshaya umFilisti wambulala. Wambulala ne. Ngenxa yalokho abantu bakaDavide bafunga phambi kwakhe bathi, Yes. awusayi kubuya uphume impi nathi ukuze ungasicimi isibani sakwa-Israyeli. Now, ubani ophethe isibane la? Na imani lwangakhoma rivoni Is ngoshaya. David. iDavide. Ukhathele yena. Akasakhona ukulwa. Angasukwathi kulwa. Bayasho ukuthi noma uhlezi Bafuna khona noma izamila wena. As long as ikhome yishana. light. A leader. Uye umuntu Emrangeni ophethe iyena ilight. angakhoma rivoningo. Qhubeka. Verse 18. Yes. Emveni kokuba sekwenzekile lokho, kwaba khona ukulwa namaFilisti eGobi. Ukulwa kobusingaki lokho? Kusithatha na? Amatshe kaDavida aya ngokuphela. Leli litshe lesithathu lila ngithi. Qhubeka. Lapha uShekayi umHushathi wabulala uSafi. Wabulala bani? uSafi. Ilitshe lakabani leli? laDavide. Akusuhuye lo mbulalayo. Uphethe ilitshe lo. Kambe Lakamuholi ikhome wakhe. rije ramrangeli wa yena. Verse 19. Wabuya waqubuka enye futhi impi namaFilisti eGobi. Yemngaki le? U-Eliyahanani indodana kaJahari Oregimi waseBhethlehema wabulala uGoliathi umGithi. Niyambona lo Goliath na? Mangubona uDavid makaqala ubulale David loko asungula idla yemali. Lo ubani futhi lo? Lwe imali sha. Ukuthi
wobusingaki lo igoliathi wabungani wobus4 plus lo Goliath obuleyo ubani plus goliathi uDavid. lo angadlayiwa mani So nawabona la mathe athathe uDavid wabona marito asasebenza mahatira umholi unamandla wokukupha amatshe inamatimba yakukunika wokunoba marito wokulwa yakuhlula nawe nakulwa yiwona because he is the light. hikuyena hi rivoningo Hallelujah. Iphelile na uGoliathi umgidi othi lwakhe lwalungangogongolo lomaluki. okay ungahlala phansi cindile ngamajaka David yetile hi marito ya la y5 lamaya matlhanu hallelujah Amen. in the book of Genesis eka Genesi niyakhumbula ukuthi matsutsuka ku ri uJacob Jacob uNkulunkulu ubaba wakhe baba wa uIsaac yena Isaka hallelujah amen masiyele uNkulunkulu izandla ayi vele nixitengimani alava ku lava nga tlela mpfhuka ninanifunda kakhulu iBhayibheli n'wina mihlaya swinene niyakhumbula uJacob ana ma n'wi tsundzuka Jacob urobe ubaba wakhe i robe a papu wa yena ubaba wakhe wakhuluma noEsau papu wa yena a ya vulavula na the Esau firstborn n'wana ya hamba mathulu wa yena kuyomtholela a ku famba i ya ni kumela Stew. a stew ane amen kanti umama uyezwa kasi mhani wa yena i le ku tweni uJacob wabulala ivi imbuzi Jacob a ya dlaya a mbuti and then wathatha isikhumba ivi a teka exikhumba xa kona wayokhomba ubaba ivi wakhe a ya komba papa wa wasigoga yena ivi a swi mbala warobha ubaba wakhe ivi a roba papa wa yena and then naye uma sekuyisikhathi sakhe na yena loko se ku ri nkarhi wa yena sekanabantwana se a ri na vana abantwana bakhe vana va yena babulala imbuzi va ya va ya dlaya a mbuti bathatha igazi ivi va teka lembuzi ngati ya mbuti bahamba nalo kubaba ivi wakhe va famba na hina ka papa wa bathi yena le va ku leyi ungathi impahla yakaJoseph onge i mpahla ya Joseph bambulela umntana va ku wakhe dlayile n'wana wa wena wakhala ivi a rila why abantwana babulala wayi imbuzi vana va dlaya a mbuti bayomkhohlisa ivi ngegazi va ya yiloko yivela hi warobha ubaba wakhe hi ku iya a ya roba papa wa yena everything that you are doing for swilo your father hinkwaswo leswi u nga swi it will endlela happen papa to your wena, children. swi ta endleka eka vanhu va wena hallelujah hallelujah ukhomama hallelujah 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 he will receive a prophet in the name of a prophet he will receive a prophetic reward owamukela umprofeta ngegama lobuprofeta uzokwamukelwa ngabaprofeta we are not saying ukuthi kumele sikhuthamele sidumise umholi anivuli ku hi fanele hi ya hi ya khisamela loyi a yi rhangelaka uNkulunkulu umfashine eziyena kambe xikwembu i n'wi endle ku ri a va murhangeri remember a fana na yena anything that God fashioned it as himself it xin'wana will na work. xin'wana lexi xikwembu a xi endlaka ku ri xi fana na yena xi ta tirha amananga xikwembu xi veke nyoka ehlane unkulunkulu u ye wabeka inyoka akun'wana un'wana nga ta langutisa laha wathi omunye nomunye ozobheka inyoka yethusi uzophila ene vanhu va hanyile ene abantu baphilile na hina vona nathi kuni vanhu va tsutsumelaka ka kuna tisangoma abantu abaya na kumasangoma hi ri kona sikhona van'wani va va tsemeleliwa abanye bayobashaya munhu maleve wa ku xonga wa ku saseka wa ku Umuntu tlhela omuhle, a tshuka aphinde a abe tsemeleliwa mhlophe, u kuma hambi hi bese risama i uthola gqoka swilo swa ku namakusama, mpfala swa ku ufake ndhavuko izinto zokumvala ukuthi singaboni but does not mean ku ri nkulunkulu a nga kodwa akusho ukuthi unkulunkulu akekho hallelujah so now ibese-ke unkulunkulu ivi xikwembu ke ubeka abantu aveka vanhu abazomsiza lava nga ta n'wi pfuna lowo muntu loyo munhu yelweyo it's a call to serve u vitaniwa ku ri u ta tirha hallelujah hallelujah so kuna laba babizelwe ukusupporta i-visionary umuntu ku na lava ophethe va nga i-vision. vitaniwa ku ri va ta ta sapota loyi a nga khoma a vision 2 Kings chapter 3 verse 11 tihosi ta vumbirhi the Bible says bibele yi ku Elisha elisha served Elijah iye a ya tirhela elijah
Elisha served Elijah. Elisha iye ayatirhela Elijah. God cannot entrust you with Xikwembu a a ministry xi if you never xiya ku tshama hi serve ministry. anyone. If a wu se tshama iya tirha ehansi ka un'wanyana. Hallelujah. Hallelujah. Ufanele utirhela ku sungula. Ukwamele uqale usebenze kuqala. Joshua served Moses. Joshua usebenze ngaphansi kukaMoses. Elisha was not a servant of God, was a servant of Elijah. Elijah bekungasi osebenzela uNkulunkulu kodwa bekasebenzela uElijah. Joshua was not a servant of God, but was a servant Joshua of Moses. bekangasebenzeli uNkulunkulu kodwa bekasebenzela uMoses. Nalaba engisebenza close nabo. Nalaba ntirhaka kusuhi na vona. Hallelujah. Uma sisemaphuthu bekuphuma amadimoni Loko hi ri Maputu a ku huma madimoni. lokunayo imini. Ngimile nje. Amalanza Pastor Rod. Umfundisi Rodney Amalandi. Within a minute, Kungakashayi iminute amasukile amadimoni. bese wasukile. But loku sitetana. Noma kunjalo He's serving under my stone. usebenza ngaphansi kwelitshe lami. Hallelujah. Hallelujah. Luke 8, verse 1. Luke 8 verse 1. Hallelujah. Singayifunda mase Hi itholile. nga yi hlaya loko ku ri hi kumile. All right. La ku Luke 8 ana from verse 1. Sithola kunabafazi Hi kuma ku ri na vavasati abalandela uJesu lava va landzelaka hosi Yesu. bamusupporta Va n'wi sapota financially. hi timali. It's a call. Hi ku vitaniwa. The first call Ku vitaniwa ko sungula. yalo obizwa uJesu. Hi loyi a vitaniwaka hi The Yesu. second call Ku vitaniwa ka vumbirhi. yalaba ababizelwe Hi ukusupporta. ya lava nga vitaneliwa ku ri va ta sapota ministry. It's a call. Hi ku vitaniwa. Hallelujah. It's just a equal like Luke 8 verse Ko va ku 1. a yi kona ka Ngabe Luka 8 sesifundile verse 1. social A yi ta va se hi hlayile majahunda. ngicela siyofunda ku 1 Samuel Nikombela hi ya hlaya ka verse 1 Samuel 24. chapter 12 verse 24. Uma ikhona ungayifunda Chapter 10 eBhayibhelini. verse 24. Uma ingekho singadlula. 1 Samuel chapter 10 verse 24. First Samuel 10 verse 24. Yes. uSamuel wathi kuba bonke abantu, uSamuel ana stand as a senior pastor. Samuel iyime tani umfundisi lomkhulu. Yes. nembona lowo simakade amkhethileyo ukuthi akekho onjengaye phakathi kwabantu bonke na. Uthini lana? Niyambona ne? Ukuthi unjani? Kuri injani. Akafani different. Hallelujah. So your leader is different with you. Mrangeli wa wena i Ungawaqosha amadimoni, amatshatsha wenza amadimoni. konke, but yena different Kama nawe. yena i different, ihlawulekile. Yes. And then kubeka. Bonke abantu bakhabuluka bathi mayime njalo inkosi. Ibandla lelo lisho njalo ngithi. Ikereke la ibula kusweswe. Ibandla lifana nabantu. Kereke ifana nabantu. Namhlanje bazokubulela. Namutlha va ta ku But yimbelela. long live. Va ku hanya ku ya mahlweni. We used to say long live. Le party corner they say long live, long live. Ai But vulavula you see today, how sweswo. many parties Mara are there? namuntlha i tiphati tingani ti nga kona xana. The same people who were singing long live. Vona va ya a va yimbelela a wu hanyi ku ya mahlweni. Kubeka. Verse 25. Yes. Samuel wayesebatshela abantu ngamalungelo ombuso. Like manje ngintshela ngamalungelo wani wombuso. Wawaloba encwadini. Wayibeka phambi kukaSimakade. Samuel wayidedela inhlangano yahlakazeka. Waphuma ke usenior pastor. Kwaba yilowo nalowo wabuyela ekhaya. Babuyela kuphi ekhaya ne. The same people laba bathi long live, long live. Bona ava ku i a hanya Emakhaya. ivi va endla va tlhelela kaya. Sawule naye waya ekhaya eGibhea. Amaqhawe ayethintwe nguNkulunkulu ezinhlizweni zawo.
hayi bonke ngithi abanye baye kuphi emakhaya. Ban'wana Laba a va ya benza ku njhani? ekaya. Amakhawa ayathintwa nguNkulunkulu ezinhlizweni zawo ahamba naye. bahamba nobani this time Iba famba na mani noSawuli. na Saul. and then Kepha abantu abakhohlakele yes bathi uyabusisindisa kanjani lo? ngoba kusunkulunkulu lo osindisa kanjani Baku yiku Mara ayishwa uKristu kude utemponisa njani. uNkulunkulu Mara ka Exodus itelwe ixikwembu. uNkulunkulu uthe Ka this Samuel one is the wakubili light irilwe irivoningo. mara bathi hayi angeke Mara asize. baku angeke Thina sifuna iponisa. bani? Hina hilava uNkulunkulu. xikwembu. Sinandaba nomuntu qhubeka Bambukela phansi. bayenza njani Ivi va mu langutisele hansi. Abaze bamnika isipho. abazange bayenze njani Abazangi va n'wi nyika. awukwazi ukukhipha utithe imali kumuntu umbukela phansi A wu nge swi koti ku nyika vukhumu ka ngoba munhu vhela loyi u ku-right langutela angeke hansi. kusize Hi ku ngalutho i right hakunene a nga te ku pfuna hi nchumu. mara lo uDavid Kambe loyi bathe Davhida kuye ungasayi vatekela emsebenzini i nga hayi anti ngoba uma ungaya hi emsebenzini ku loko u ta ya tirhweni kungenzeka ufa swi nga endleka ibeseke ilight ivi a ri isheke tiko ri timeka. so you don't have to go So a ku na ku i bathi thina vaya. sizohamba Hina hi ta ya. siyosebenza Ya tirha. siyothengisa Ya xavisa. ibeseke sikusapota Ivi hi ku because you sapota. are very Hi ku important wena i in wa our nkoka life. eka But vutomi bya lawa hina. lithi Bible, Mara lava va teka yena. abakhohlakele, abazange bamniki Abazangi va n'wi nyika Bathi usizo mali. ngani? Va i ta hi pfuna hi yini? why kumele unike umuntu imali Why u fane u nyika munhu anganasizo mali? empilweni A yakhe? fana leswi a ku pfunaka hi Why swona kumele xana? uthatha Why i imali fane i teka yokusapota mali? abantwana Leyi i fane bakho? i sapota vana va Uyonika wena. umuntu U ya nyika munhu onganamsebenzi. loyi a kalaka a nga na ntirho xana? imali iya lana sibona khona ukuthi kunomsebenzi Mali i ya la hi vonaka kona ku ri ntirho wu kona. nawe babheja ngokubona ukuthi udaka usahlala Na Uma wena uzoguga, ubheja angeke hi ku usathola a foundation lutho. ya tshama loko i nga guga na wena a va nge heta ku nyika konke mali. lokhu bebakutshela Hinkwaswo leswi a va ku byela swona wena va ku umuhle hanya wena u njalo sasekile njalo njalo uzoshifta swi ta abantu xita. baqula ngawe Vanhu va bathi yimbelela hi long wena live va apostle ku long live hanya apostolo but hanya hayi imaleni yabo kambe hayi ka timali ta bathi vona. cha uyosiza ngani I ta hi pfuna hi yini xana? haleluya sisa abantwana bethu ezikoleni ngoba Yisa vana siyazi va hina ukuthi eka isikole swikolo ku ha swi tiva ku ri sizobasiza swikolo swi ta va pfuna. sivusa abantwana Hi bethu pfuxa vana va hina. noma Na loko kunamakhaza ku titimela. baye esikolweni Va ya xikolweni. ngoba siyazi ukuthi Hikuva one day swi tiva ku ri one day va ta bazosisiza mbala va ta ta hi angeke pfuna. uvusa umntwana A wu nge pfuxi n'wana a ta kerekeni. uyazi So aka ukuthi Xikwembu swi angeke tiva ku ri agraduate a ku nge angeke graduate, athole lutho a nge kumi uyoshawa nchumu. yi-flu I ta biwa kumele hi ahlale flu. ekhaya I fane a tshama hansi. wena wonke umuntu usebenzela le nto abona ukuthi izomsiza Munhu un'wana na un'wana i tirhela leswi a vonaka ku swi ta n'wi tirhela. bathi hayi cha Naye u-amen then. bathi cha hayi u-amen sihamba naye nopastor Rodi Amen. simkhohle shokwe Amen. Isele shophe mina uyakhumbula na sibuzana semabhudu sithi kanti u-amen ukuphi wathi watsundzuka wena hi vutisa loko umkhohle shokwe amen ku ni kona ku rivale shophe. sicabanga ukuthi bayobuya nayo A yi hleketa ku ri u ta vuya na yena apostoli. haleluya Amen. now umuntu olandelayo Munhu loyi a landzelaka. olandela kahle A landzelaku kahle. olandela lo olandela uJesu A landzelaku loyi a sibona landzelaka ngama-responsibility hi vona hi ti-responsibility. ukhula Hi kula ngama-responsibility hi ti-responsibility. akakhuli nge-authority A nga kuli hi matimba. uma kwenzeka into la angazi athi mfundisi uzwile mara lana kuma-announce bathi kumele kwenziwa 1 2 3 Jesus U twile ku ri va ku ka ma-announcement i fanele ku endleka 1 2 3 hi Why thina va nga swi byelanga? why hina va nga hi byelanga? authority Sweswo i matimba. i-responsibility I-responsibility. umuntu Munhu onama-responsibility loyi a nga na responsibility. abantu abanjengomam Julia Hi vanhu lava fanaka na mamam Julie. oh sorry ukuthi ngibona uthandaza manje nga-mention igama lakho Amen. haleluya umuntu onama-responsibility Munhu a nga na ma-responsibility akasatshelwa a nga ha byeliwi ku-2 Kings ka Second Kings chapter 6 or chapter chapter 6 9 or chapter lithi 5. bible Abana abantwana boprofeta abana ba prophet. baya kumprofeti Baya ka prophet wa vona. Ka bathi papa wa lento vona. sela kuye incane Va ku a yi dlulisa makela yitsongo. Hi pfumeleleni a nga za va byela ku a muti wutsongo hi ku va
ophula nge-responsibility. yin'wana loyi a kulaka hi responsibility. Hallelujah. Hallelujah. Kuna this type yabantwana Kuna type leya vana or yama-follower ya valandzeli ekhulekela wonke umfundisi. leyi ikhongeletiwaka hi mfundhisi un'wana na un'wana. Hallelujah. Kunabantu abanjengo aba uma unabo uya prosper. Loko i ri na vona wa humelela. Ku Genesis chapter 39 verse 5. Genesis 39 verse 5. Abalandeli abanjengo Joseph. Valandzeli lava fanaka na Joseph. Genesis 39 verse 5. Genesis 39 verse 5. Lithi Bible. Bible yiri uFaro Pharaoh bekaphumelela. a humelela. Akamazi uNkulunkulu. A nga mu tivi Xikwembu. Mara unomlandeli kuthiwa Kambe uJoseph. ina loyi a mu landzelaka ku nga So Joseph. njengoba unoJoseph. So taniloko i ri na Sibona Joseph. umuntu ongamazi Hi uNkulunkulu. vona munhu loyi a nga tiveki Xikwembu. Mara since unomlandeli Mara right since i ri na mulandzeli wa right uyaphumelela. wa humelela. Hallelujah. Siba nomuntu Hi va na munhu othi uma unaye. u ku loko i ri na yena. Hallelujah. Umuntu onjengoJacob. Munhu loyi a fanaka na Joseph na Jacob. uJacob Jacob uma asebenzela uLabani loko a tirhela Labani. ku Genesis chapter Ka 30 Genesis chapter verse 30 27 and verse 28. 27 and 28. uLabani uthi Labani iri ungahambi u nga fambi ngoba ngibonile hi ku ni ku ukuthi vonile ngiyaphumelela hi ku na humelela ngenxa yakho. hikokwalaho ka wena. Kunabantu la Ku na vanhu la uthola ukuthi wena indoda yakho u iphumelela kuma ku kakhulu, anunowa i humelela swinene wena usebenzi wena a wu tirhi. ibese angazi ukuthi igrace yakhe Ivi a nga swi tivi ku ri a yikuye titsolo ta yena ta ku humelela ngomfazi. i le ka nsati wa yena. Mulahle ila uzobona khona. Mulahli hi laha u nga ta vona kona. Kunabantu abaphumelelayo Kuna hayi bantu ngokuthi abaphumelelayo. yenxa yabo Hayi. mara ngokuthi they have someone Hayi oyenza kokwalaho ka ukuthi vona mara hi baphumelela. ku na munhu loyi a endlaka ku ri va So humelela. uLabani So which Labani I've seen and realized iri ni vonile ukuthi ngiyaphumelela ku na humelela ngenxa yakho Jacob. hikokwalaho ka wena Ngoba Jacob. uJacob Hi ku Jacob. bekamultiplier the flock of A Laban. multiplier a ti Kunabantu bawungabashiya nebandla. Kuna vanhu loko u nga ta Uthi va ndiya seketela eMozambique. u ku ni ya Ibandla Mozambique. uyobuya Kereke u ta vuya ri ligcwele tele ri tatisiwile. Hallelujah. Hallelujah. But abanye bazothi hayi bosala bafaka umthetho wabo. Mara van'wanyana va ta sala va chela a mthetho wa vona. Hallelujah. Hallelujah. God is good and Xikwembu xi kahle. and then sithola abanye futhi. I kume van'wanyana futhi. Yena uJacob. Yena Jacob. Ithi Bible beka multiply. Bibele yi ri a multiplier. But there are Jonah type. Mara ku na ti-type ta fana na va Jona. Uyambona uJob ne? Wa n'wi vona Job. Uma aku ministry Loko a ri ka ministry uyalala. wa tlela. Lana kuvuka isivunguvungu khona uyalala. La ku pfukaka kona swidzedze. uJona John bekalele. a tlela. Ana kushaya umoya. Ivi ku ba moya. Isikepe esifuna ukuwa. Xikepe xi lava ku wa. Baze bamvusa bathi ndoda. Ivi va n'wi pfuxa va ghendoda. Sonke lana simile Hinkwenu ngeke. ka hina hi yime hi milenge. Ulele. Wena i tlele. Kunabantu Ku na vanhu ama-follower mafonowo. ukuthi mawunawo Ku laha ku loko i ri na wona konke kuyalala. hinkwaswo swa tlela. Ayikho into A ku na ehambayo. leswi fambaka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Balala. Va tlela. Ibese ke kuna labantu bokuthi uma ubathuma abasabuyisi i-report back. Ivi ku na lava va ku loko i va rhuma a va vuyisi report back. uJesu Jesu wathola abantu abawu-10 i kume vanhu va yi 10 abanelepha lava nga na vulema. wabapholisa Ivi a va hanyisa. wathi go to church, go to the priest. A ku fambani mi ya ka Bebawu muprista. 10 A va ri 10. i-9 9 ayizange ayibuye. a yi zangi vuya. Kunabantu Ku na vanhu uma baqeda ukuthola umshado loko va kuma mucato bathola imisebenzi va kuma amabhizinisi ahamba kahle. mabusiness ma famba Ukweswa kahle. munhu. A va ha vuyi. Uma uhlangana naye futhi akasaba Loko i hlangana na yena futhi a nga ha ku tivi. I ku kambe hi wena. Kambe
uthi hayi yimi umfundisi. Uku hayi mina mfundisi. Wala Yeah man, ngiyakhumbula. How's it my man? Celebrate. Hallelujah. Sekumthola kunale phone ayisebenzisa yabantu bakhe abaphezulu ibese kunale ayichecka once in a week. Amen. Yeah. Hallelujah. Abasabu uJesu wathi hambani kuma priest abazange abasabuye. Yesu akuyena nikama where are the nine? Ibi abutisa kuri bayi 9 bana kwini shana. Ilabathe bayakwazi ukutestify umsebenzi ilaba ngoni basikota kubuya Thema mfika bese badini ukukasha ngalo. Mina nibenani like lokho nifika abadrina kuteka abantu. Ibandla labantu Nkosi yami nashaya izandla. Ibigereke yabantu ibhama boko. Buya dololo. Buya. Imali ekuphi dololo ayisekho. ayisekho. Ayabi khona ifambile. Type of followers. Yithi follower takufana na teto. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sibena Judas Iscariot types. Ibana Judas Iscariot type. Laba ke bakompita nomholi. Laba bakompita nomrangeli wabona. Uzomuzwa mabaxoxa thi abantu abantu uyabuza ukuthi uphelelo manje kuyi. Mara utakala ngoba kuraya. Ihelele nemfundisi akathi last year umfundisi bekubantu. Wathi ukufundisi ya akuwabani. Mara manje akusawe umuntu. Sesakawe umuntu. Yeah, and akafuna ukusipha thina. Ene angalabi kuyinyika yena. Nathi nje sithi. Nabe ikuhasha hasha. So labantu i-type abakompita nobaba wabo. I-type laba kompita kanatata wabona. Bafana nalomntana waka David kodwa bathiwa ubani lo? Bafana nalomntana wa David. Absalom. Absalom. Bakompita nobaba wabo. Bakompita nobaba wena David. Athi phela uma thola lamamember akumathi member letingana mali. phela uyabona ubaba wenu akuphela masibona baba wenu. phethele ivangeli yakudala. Ikome evangeli leyashikhala. Ya manje thina siphethele yamanje. Manje yina Mina sayi kuye izangiki. Mingahayi eka yena. Are the types of followers. Ibantu followers. Abangakhombi abantu laba bakombeka ibantu abakwabona. Lomfana lontombazana. Aminyana lwe. Ku 2 Kings I think chapter 6 chapter 6. Bible uNamani ubani lobekagula uNamani. Namani atole pros. Hallelujah. Wathi kunomprofeti. Akukuna profeta. Akazange athi mina. Angazange akumina. Nitata kuprofeti. Ikutshela iprofeti ngonyaka. Wena abantu batshela ngobani? Wena abantu ibatshela. What type of a leader are you? Wena ingurangeli wanjani? Uwela kuphi? Iwela kwini? La ukhona uya multiply. La ingakona. La ukhona ibandla liya benefit ngawe. La ukhona akereke imasungwani kawena. Ora la ukhona ibandla liyalala. Akereke iyatlela. Abantu batshela ukuthi alingana ngoba bayakhona. What a message are you bringing to other people? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ibese ke kuna this type of people. Ibi kuna abantu labo bakufana nalabo. uJesu bekana 72. Wosiyesu arina 72. Ku that 72. Ka 72 yeliya. Angazi ukuthi kuhambe ngakhe basala 12. Anistibi ukuri kufambe bangani kambe kusala. But the 12 also in one of that 12. Ka one of bona ka 12. He was a betrayer. Ari betrayer. Akuna bandla elinganawo ama betrayer. Akuna kerekelekele ingana ti betrayer. If ibandla alinayo ibetrayer. Lokho kereke ingana betrayer. Akusi ibandla lika Jesu. Ayikereke Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So this type of people. So bantu labo fana nabo. Ilabantu othe uJesu makafundisa. Even laba lokho wesiyesu ajonzisa. Uningi lwabo Votala bakho. bathi doctrine yakho. Vaku leswi isijonzi sakhe. Asisayilandeli. Ayashi landzeni. Wabuyele emuva. Ibi bathelela ndzeni. Wasala 12. Ibi kusala bayi. Kunabantu Kunabantu abangayifuni idoctrine labakala bangalaveki leswi swi hlayiwaka mara bafuna ukuthi ufundise ngalokho bona abakufuna. They will follow you as long as batakulandzela as long as what they want. leswi bona va swi lavaka. Otherwise they will never follow you. Otherwise abange swi koti ku kulandzela. Kunabantu angeke sibe nenkala ezulwini. Kuna vanhu ayingetava ena swijoho atilweni. Angeke sibe
sithathe accountability a yi yokuthi nge yi teka accountability Basukile bangena. ya ku va sukile akerekeni bayofa ivi va yafa ngoba bazobe bangafunanga idoctrine hikuva ta va va lesifundisayo. nga lavanga a nchumayelo leyi i nga le ku yi chumayeleni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela siyoma sonke. ni kombela hi ya sekeleka hi yima hi minenge Ngicela wonke umuntu ayozibuza. un'wana na un'wana yana u ya tivutisa Ngikhulume ngama-follower. ni vulavule hi vanhu lava landzelaka Wena what type of follower? wena u mulandzeli wa njhani Wena uwela kuphi? i wela kwini Kunama-follower engiwashilo. ka lava va yi landzelaka Wena uwela kuphi? wena i wela kwini Hallelujah. Ngifuna uyokhuleka. ni lava u ya khongela If wena loko ku ri wena uwela lapho ukuthi ayikho into angasiza i ngayo. wela laka ku a swi kona leswi a nga ta hi pfuna hi swona Urejecta uNkulunkulu. u yala xikwembu Ngoba sometimes uNkulunkulu uzokhetha umuntu o-useless ophansi hi ku xikwembu xi ta khetha nkarhi wun'wanyana munhu wa useless wa le hansi onganamali, lwakalaka a nga na mali anganandlu, a nga na yindlu anganamoto, a nga na movha uhlala broke nje. i tshama a ri broke Usaba nokuhlangana nawe ukuthi uzomcela imali. u xava na ku hlangana na ye ku Mara uthola ukuthi uNkulunkulu ukhethela yena. mara u tiva ku kuma ku xikwembu xi ku khethela Ngoba sometimes uNkulunkulu hi ku nkarhi wun'wanyana xikwembu uyakupha ukudla lokukuthandayo wa ku okufunayo. nyika swakudya leswi i swi Mara lavaka ngeplate eli-wrong. kambe hi plate ra broke Uyamletha uNkulunkulu ongasizilushi. xikwembu wa mutisa munhu loyi a nga But pfuneki uthola ukuthi lowo muntu kambe u kuma ku ri munhu yeleyo you will be your light i ta va a ri vonile wherever you are, hinkwako laha u fambaka whatever you do, hinkwaswo you will be your light. i ta va ri vonile ra wena Uzoyenza ama-decision a-right u ta endla decision yi nga right empilweni yakho. eka vutomi Uyothola ama-promotion, i ta kuma ti-promotion thola imisebenzi, u ta kuma ntirho konke hinkwaswo ukuhlonipha hinkwaswo ngenxa yakhe. hikokwalaho ka Mara uthola ukuthi yena udelelekile. mara i kuma ku ri yena i delelekile Uyabona bazalwane, kunabanye vavona bafundisi, vazala ku na vafundhisi van'wanyana abanye bayaflya, van'wani va flyer abanye bayakhetha iy'moto van'wani va imoto chuza enjani. ku ri va lava And it's so simple to follow and those swi people. simple ku ri i nga landzelela It's so simple nokuba posta Swi simple ngoba ku ri i nga- uma umposta wonke umuntu uyamazi. Uposta munhu But loko to wa- post umuntu Mara ongazi ku posta owaziwa munhu wena loyi u nga n'wi tiviki, uyakuphi wa tiva naye. ku wena i ya kwini na yena Hallelujah. Dala benginokubona abantu babafakile emotweni kuma-stick khale a ni emuva. vona vanhu va va posta eka ti-sticker timovheni Hallelujah. Yila bantu ababona ukuthi this one hi is vanhu my lava God. vonaka ku ri loyi i xikwembu xa mina Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu xikwembu uke wasebenzisa inkukhu ive tshama a tirhisa huku ene ahuku yile mavokweni ya mfuyi. ende inkukhu isezandleni zomuntu oyifuyile Loko swi lava yingova nyama nyama. ma ufuna ingaba yisishebo na Mara Yesu kodwa ujesu ayitirhisa ayisebenzisa yichumela mpostoli yashumayela umpostoli Peter upita yirila nkukhu yakhala ya kuva message ivi kwaba yi-message ene swi nga endleka kungenzeka u kuma ku ri mfundhisi wa wena ukuthi umfundisi wakho na huku. nenkukhu Swi nga endleka u kuma ku ri wa yantswa ka huku uthola ukuthi kungcono udlula unkukhu u ri ni huku. uthini ngenkukhu Siku rin'wana ngelinye ilanga a Xikwembu xi tirhisa mbongolo ka sebenzisa imbongolo uprofeti yakho a yi bayiba washaya yaze yathi hayi baba i masiku mangaki kukangaki u ni byela swilo nga ungitshela izinto ngingayimbongolo mbongolo a yi yantswi ayikho ngcono ka munhu wa ku kala mali, ukudlula umuntu ka munhu wa ku kala yindlu, umuntu ka munhu wa ku kala mpahla umuntu ongenamali ku ri u nga landzela yena ku tlula mbongolo. udlula imbongolo Xikwembu nkulunkulu xi nga create anything angacreate noma yini ku vona attitude ya wena ukubona i-attitude yakho leswaku loko u ni langutisa ukuthi ma ubhekile u ni langutisa Xikwembu xi va ndzhaku ka unkulunkulu nandza abe wa xona. muva uka emuva Once kusiko xa wena. rejected. Once umrejecta You have rejected him. urejecte unkulunkulu Did you know ukuthi bewazi bonke abantu ku ri ba-rejecte vanhu message hinkwavo va nga waka rejecta John the message ka Baptist John the Baptist balinde uJesu. Uma Balinde uJesu afika Yesu. akazange Loko avume Yesu afika, ukuthi angazange bamyamukele. avumela ku ri va mu amukela
Hallelujah. Ngifuna siyokhuleka. lava hi ya khongela Mara bengafuni sikhuleke mhla. a ni nga lavi ku ri hi khongela Ngifuna just wena uzibuze. a ni lava ku ri u ya tivutisa What type of a follower are you? wena munhu loyi a landzelaka wa njhani Hallelujah. You can close your eyes. pfala matihlo ya wena loko u swi rhandza Phakamisa izandla i zakho. tlakusa mavoko ya wena Uma uthi Nkosi, loko I'm ku not ri a Yesu good follower, mina a hi mina mulandzeli wa but make kahle me kambe ni a good follower. ni endli ku ri ni va mulandzeli wa Jesus kahle said to his disciples, hosi yesu i te I will make you ni ta ku fishers of endla ngizokuyenza umlovi wa bantu Hallelujah. Ngifuna uyokhuluma noNkulunkulu. lava Don't i ya pray. vulavula na Xikwembu Khuluma noNkulunkulu enhlizweni yakho. vulavula hi mbilu ya wena Begin now. Sungula.